U rujnu prošle godine prvi puta su Dinamo i Rudeš igrali prvenstvenu utakmicu u Maksimiru. Enriquez, Benković i Sudani zabili su 3 za Dinamo, ali Lulić i Budimir zabili su 2 za Rudeš. U studenom su Modri gostovali u Kranjčevićevoj. Kamenar je zabio za 1:0 Rudeša. Hodžić je izjednačio, a pomoćni sudac Stolnik odnio je Olmu čisti pogodak u 79. i ostalo je 1:1. Treći susret odigran je u subotu po jakoj kiši na mokrom Maksimiru. Karakteristika tog trećeg dvoboja da kod Dinama više na klupi nije bio Mario Cvitanović, kod Rudeša nije bilo Injakija Alonsa, kod Dinama više nema Enriqueza, Sigalija, Antolića, kod Rudeša Havojića, Vilibalda Vuce i Rivasa. Tu je sada također novi trener, Španjolac Jose Manuel Aira. U Dinamo se vratio Nikola Jurčević. Jurčević je krenuo sa Livakovićem na vratima, Sosa, Lešković, Rahmani i Stojanović u posljednjoj liniji, Moro i Ademi te Olmo u veznom redu, Hajrović i Sudani na bokovima i Gavranović u vrhu napada. Na drugoj strani Španjolac Aira prvi puta je vodio momčad, iako nije bio u službenom zapisniku. Čondrić je bio na vratima, Grujević, Borevković, Paez i Pavić u posljednjoj liniji. U sredini Ivančić, Galilea, Lujlić, Kamenar, Emanuel i Budimir trebali su kreirati prijetnje prema vratima Livakovića i uspjeli su već u 4. minuti. Lopta se našla kod Budimira, odlični napadač Rudeša pucao je sa 16 metara, za malo neprecizno. I bilo je to uglavnom sve što smo vidjeli od Rudeša što se napada tiče. U 11. minuti ubacio je Sosa, Gavranović se bacio, ali u letu nije uspio pogoditi loptu. U 14. Olmo gađa sa 18 metara točno u vratara Rudeša. Španjolac je razigran u 22. minuti, ubacio je Olmo, Sudani gađa glavom, lopta odlazi za malo pored vrata. U 30. ponovo je Olmo kreirao priliku, ovaj put za Izeta Hajrovića. Hajrović na 11 metara, iz prve gađa, Čondrić brani nogom. U 33. minuti kombinacija Olmo-Sosa, povratna lopta, Gavranović šalje to visoko preko vrata. Nova prilika za Dinamo u 40. minuti. Sudani, Gavranović sa 16 metara bježi u kazneni prostor i onda Čondrić uspijeva obraniti. U 42. minuti ubacio je Moro, Gavranović glavom gađa, pogađa Čondrića u nogu i lopta odlazi u korner. U 44. minuti kontra Dinama, Hajrović, Sudani, Gavranović i ponovo je na pravom mjestu Čondrić. Proglasili smo ga junakom prvog dijela utakmice, a onda je došla minuta sudačke nadoknade. Jedna duga lopta prema Sudaniju koji pokušava iz prve pronaći Gavranovića. Ide to u ruke vrataru Čondriću, očito ga je iznenadilo, nije se snašao i Gavranović je mirno pospremio u mrežu za vodstvo Dinama 1:0. To je 10. pogodak Gavranovića ove sezone. Poštovani gledatelji, u nadoknadi stručnog vremena prvog poluvremena Dinamo Rudeš. U 46. minuti, prvoj minuti nastavka, pobjegao je Sudani u posljednji trenutak, uklizao je Paez, ništa od ove prilike za Modre. U 54. prošao je Gavranović, mogao je pucati, ali nesebično je tražio Sudanija u sredini. Izbacili su to igrači Rudeša.
U 66. minuti Moro je osvojio loptu, gurno za Fiolića koji je tek koju minutu prije toga ušao u igru. Ubačaj vanjskim dijelom lijeve noge, promašio je volej Sudani, ali nije promašio Dani Olmo. Zabio je Španjolac za 2:0, bio je to njegov 7. pogodak ove sezone. Poštovani gledatelji, u 66. minutu utakmice Dinamo Rudeš 2:0. 7. prvenstveni pogodak postigao je igrač s brojem 7. Dani. Još jednom odlična akcija Moro Olmo u 70. minuti. Ponovo je spasio Čondrić nogom. I posljednja prilika u 76. minuti. Udarac iz kuta Olma na prvu vratnicu. Gavranović je gađao glavom. Pogodio tek vanjsku mrežu. 15 udaraca Dinama, 9 u okvir, 2 puta su pretili gosti, niti jednom u okvir. Prva pobjeda Nikole Jurčevića u novom mandatu na klupi modrih. He's very happy with the effort from the players after a long week, and he's also satisfied with the with this game. But it was a pity. If Buda scored this first action, maybe could be different the result. But we keep going, we keep working, and let's continue. Jako jedan lijep osjećaj vratiti se ponovo u Maksimir i evo srećom i debitirao sam pobjedom i zbog toga sam jako zadovoljan.